Nuju naon di dieu? Tunggu naon? Ya, Oh, nunggu pare tuh sahabat. Punten teh, punten. Carogena teh aya. Oh, tes pisah. Ente milari deui. Hah? Apa? Rajin. Dia semangat terus walaupun dia statusnya punten teh nya. Janda di kampung gitu teh nya. Namina sareng teteh saha? Siti Aminah. Oh, sareng teteh Siti. Cantik manis. Namanya bagus juga, Siti Aminah sama teteh Siti ya. Berarti panggilannya Siti atau Aminah? Terserah. Meureun biasana teteh esok Siti ada napi Aminah. Dede. Oh, Dede. Alah. Tapi pantas teteh disebat Dede oge soalna imut. Aslina imut. Si tetehnya lagi nunggu padi sahabat sendirian di sini nih, ditemenin sama bodyguardnya 2. Yang satu warna putih, yang satu warna hitam, luar biasa. Di pagi tabuh genap, tos standby di dia. Ente sambil ieu teh nanti ngaliwat tuh kan aya tempatnya tuh ngaliwat. Henteu. Sok ngaliwat tara. Cigana enakeun teh. Cigana enakeun ngaliwat. Enggak. Nya. Tara sok nyanaku. Oh, nyanakeun ti bumi. Padahal mah raoseun ngaliwat teh di dieu. Kami nyari lama tuh. Daya rencangnya. Heeh. Nah, biasana nanti biasana mah gitunya. Biasana mah ari puntennya model single parent mah gitunya. Jadi merenung di rumah, kumaha berpikir. Teteh mah cigana bebas gitu nya, cigana bebasnya. Naon di pikiran itu teh nya. Pameget seueur keneh nya. Anu soleh tinggal milarian teh nya. Heeh, bener teh. Iya bener teh. Tuh sahabat. Jadi gimana ini teh? Teh di gimana teh? Tuh sahabat. Jadi di kalau bahasa Sunda nama kokoplak itu tehnya teh. Kotoprak. Kokoprak sahabat tuh. Saya mau ke sana sahabat, cuman takut gogog mau ke sana tuh. Ke sana mau ke sana. Teh, gogogna galak teu. Teh, gogogna galak teu. Henteu. Aslina teh teu galak. Hoyong ka dinya abi. Nah, kita sahabat ke bawah aja sahabat nih. Katanya gogognya tidak galak sahabat. Soalnya dulu saya pernah digigit gogog. Jadi trauma sahabat. Nah, jalan ke mana? Mana jalan? Asli teh henteu galak. Henteu galak teh. Tuh, teh galak sahabat. Kita cobalah. Kita main ke sini. Cheers. Yuk, si teteh nah lagi nunggu padi. Ditemeninnya juga sama gogog. Nyali rawa teh. Kita samperin sahabat. Si tetehna lagi nunggu padi. Naik ke atas. Nih sahabat nih, saya udah nyampe di lokasi sahabat nih. Di suasana persawahan perkebunan di Kampung Sampora sahabat. Si tetehna keur nunggu. Ada gogog. Teh nyalira teh. Allahu Akbar. Tuh. Terang kali. Nah, tacan panen. Kumaha mah? Dari jauh manggil-manggil si teteh, takut ini ada gogog ya. Tuh, gogognya juga masih masih di kuk sahabat. Kumaha mah? Alhamdulillah. Si teteh aduh, rajin si teteh nunggu pare weh kieu. Duh. Asli orang dia teh. Orang dia. Duh, gogogna meni ieu galak kieu teh.
bade naros teteh namina sareng teteh saha? Siti Aminah. Oh, sareng teteh Siti. Namanya bagus Siti Aminah, cantik, manis. Namanya bagus juga Siti Aminah sama teteh Siti ya. Berarti panggilannya Siti atau Aminah? Terserah. Meureun biasana teteh sok Siti atau napi Aminah? Itu dede. Oh, Dede. Alah. Tapi pantas teteh disebut Dede oge soalna imut. Aslina imut. Naon di dieu? Tunggu naon? Ya, tunggu pare. Oh, nunggu pare tuh sahabat. Si tetehnya lagi nunggu padi sahabat sendirian di sini nih, ditemenin sama bodyguardnya 2. Yang satu warna putih, yang satu warna hitam, luar biasa. Ari asli orang mana teh? Abi, Hah? orang dia. Orang dia asli. Dia nunggu padi nyalira. Sareng urang kali. Oh, sareng urang kali. Nyaman urang kali nak? Itu di Ayun itu. Oh, keur bobo tuh sahabat. Kita lihat. Nah, ini tuh. Ini sahabat nih, anaknya lagi lagi tidur. Di zaman dulu juga saya dulu saya pernah diginin sama orang tua sahabat dulu. Memori nih sahabat nih di suasana nih. Di saung nih sahabat nih si tetehnya bersama anaknya nunggu padi yang belum belum dipanen ya. Jadi bahasa Sunda nama eta teh can asaknya. Lamun bahasa Indonesianya belum menguning sahabat ini tanamannya padinya. Paling teh ini berapa hari lagi atau berapa minggu lagi nih kepanen? Nggak tahu. Nah, nggak tahu. Asli nah. Nyampe ka ditabuh sabaraha teh ya nanti ya. Siang basuh. Ditabuh sabaraha mulai nunggu ieu? Tadi pagi. Tabuh sabaraha? Jam 8-an. Jam 8-an. Gantian. Oh, gantian. Sareng pun bapak. Ari bapak ka mana ieu? Ngarit. Oh, ngarit, milari jukut. Nya. Ari tadi ngomong-ngomong punten. Carogena teh aya. Tas pisah. Henteu milari deui. Hah? Teu milari deui. Atas aya calon. Aya orang mana calon? Masih orang dia lah. Oh, orang mah dia sok tuh teh sing lancarnya. Ari kapungkur sareng orang mana teh? Orang Cirebon. Orang Cirebon kapungkur. Jadi ayeuna tos henteuan gitu sareng orang Cirebon. Asli orang dia, orang Kampung Sampara. Iya ti mulai tabuh sabaraha pagi-pagi na teh? Nunggu padi di dia. Tabuh genep. Nyampe tabuh sabaraha teh? Ya paling siang lah jam 12-an. Siang jam 12. Kayak lanjut di sore. Gitu. Jam di pagi tabuh genep tos standby di dia. Pulang jam 12. Jam 12 siang. Ya. Pulang heula ke rumah. Ya. Pulang lagi ka dieu. Ya kayak paling gantian. Oh jadi teteh pulang si bapak ka dieu tabuh 12 gitu. Oh, gitu. Sabaraha kotak teh ieu? 2. Oh iya 2 kotak. Ya teh 2 kotak sabaraha bata teh? Tuh sahabat ini teh si teteh 2 kotak kalau bahasa Sunda nama. Jadi 2 petak kalau bahasa Indonesianya nih. Si tetehnya nunggu dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang, nanti diganti sama ayahnya dari jam 12. Si teteh pulang, ayahnya pulang ke sini, si tetehnya pulang ke rumah. Teh ente sambil ieu teh nanti ngaliwat tuh kan aya tempatnya tuh ngaliwat. Henteu. Sok ngaliwat tara. Cigana enakeun teh. Cigana enakeun ngaliwat. Nya. Tara sok nyanaku. Oh, nyanakeun ti bumi. Padahal mah raoseun ngaliwat teh di dieu. Kan nyari lama tuh. Daya rencangnya. Heeh. Iraha rencana bade nikah deui? Hah? Meni rajin teh aslina biasana nanti biasana mah gitunya. Biasana mah ari puntennya model single parent mah gitunya. Jadi merenung di rumah, kumaha berpikir. Teteh mah cigana bebas gitu nya, cigana bebasnya. Naon di pikiran di tetehnya. Pameget seueur keneh nya. Anu soleh tinggal milarian teh nya. Heeh, bener teh. Iya bener teh. Tuh sahabat. Jadi gimana ini teh? Teh digimanain teh?
Tuh sahabat, jadi di kalau bahasa Sunda nama kokoplak itu tehnya teh. Ya. Kotoprak, kotoprak, Kokoprak. kokoprak sahabat tuh. Jadi dibetot sama tali rapia. Di sananya tuh ada bambu yang dijajarin seperti calung sahabat tuh. Di sana tuh. Jadi nanti jadi dikeprak, nanti si burungnya itu pergi. Jadi di perjalanan talinya ini ada seperti ya bebegig kalau bahasa Sundana, bebegig. Jadi si manuk itu nyangkanya manusia itu yang terbang-terbang itu tuh. Nah teh, saya mau nanya lagi. Iya teh, si teteh tuh sabar alami ngantosan iya. Nih sahabat nih, saya udah nyampe di lokasi sahabat nih. Tadi dari jauh manggil-manggil si teteh, takut ini ada gogog ya. Tuh gogognya juga masih masih di kuk sahabat. Aduh, luar biasa nih. Si tetehnya sendiri lagi ditemenin sama bodyguardnya. Lamun di orang kebesaran bodyguardnya. Jadi mau anu ngeganggu teh, tuh udah gitu gitunya teh. Gitu. Assalamualaikum teh. Nuju naon di dieu? Tunggu naon? Ya, tunggu pare. Oh nunggu pare tuh sahabat. Si tetehnya lagi nunggu padi sahabat sendirian di sini nih, ditemenin sama bodyguardnya dua. Yang satu warna putih, yang satu warna hitam. Luar biasa. Teh, nah teh di rencangan ku carogena ka mana? Daya. Daya. Ya nuju nanti. Nuju ngarit atau nabi nuju ka sawah ke kebon? Hah? Nah, seri. Daya. Ari asli orang mana teh? Abi, Hah? orang iya. Orang dia asli. Dia nunggu padi nyalira. Sareng urang kali. Oh, sareng urang kali. Nyaman urang kali nak? Itu di ayun itu. Oh, keur bobo tuh sahabat. Kita lihat. Nah, ini tuh. Ini sahabat nih, anaknya lagi lagi tidur. Di zaman dulu juga saya dulu saya pernah diginiin sama orang tua sahabat dulu. Memori nih sahabat nih di suasana nih. Di saung nih sahabat nih si tetehnya bersama anaknya nunggu padi yang belum belum dipanen ya. Jadi bahasa Sunda nama eta teh can asaknya. Lamun bahasa Indonesianya belum menguning sahabat ini tanamannya padinya. Paling teh ini berapa hari lagi atau berapa minggu lagi nih kepanen? Enggak tahu. Nah, enggak tahu. Asli nah. Nyampe ka ti Tabu Sabaraha teh ya nanti ya. Siang besui. Di Tabu Sabaraha mulai nunggu ya. Tadi pagi Tabu Sabaraha jam 8-an. jam 8-an. Gantian sih. Oh, gantian. Sareng pun bapak. Ari bapak ka mana ya? Ngarit. Oh, ngarit, milari jukut. Ya. Ari tadi ngomong-ngomong punten teh, punten. Carogena teh aya. Oh, tos pisah. Henteu milari deui. Hah? Teu milari deui. Atas aya calon. Aya orang mana calon? Orang dia lah. Oh, orang mah dia sok teh sing lancarnya. Ari kapungkur sareng orang mana teh? Orang Cirebon. Orang Cirebon kapungkur. Jadi ayeuna tos entean gitu sareng orang Cirebon. Asli orang dia, orang Kampung Sampora. Iya mulai Tabu Sabaraha pagi-pagi teh nunggu padi di dia. Tabu genep. Nyampe Tabu Sabaraha teh? Ya paling siang lah jam 12-an. Siang jam 12. Kayak lanjut deh sore. Gitu. Jam di pagi Tabu genep tos standby di dia. Pulang jam 12. Jam 12 siang. Ya. Pulang heula ke rumah. Ya. Pulang lagi ka dieu. Ya kayak paling gantian. Oh jadi teteh pulang si bapak ka dieu Tabu Ya. 12 gitu. Oh, gitu. Sabaraha kotak teh ieu? 2. Oh iya 2 kotak. Ya teh 2 kotak sabaraha bata teh? Tuh sahabat ini teh si teteh 2 kotak kalau bahasa Sunda nama. Jadi 2 petak kalau bahasa Indonesianya nih. Si tetehnya nunggu dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang, nanti diganti sama ayahnya dari jam 12
si teteh pulang, ayahnya pulang ke sini, si tetehnya pulang ke rumah. Teh ente sambil iya teh nanti teh ngaliwat tuh kan ayah tempatnya tuh ngaliwat. Ente. Sok ngaliwat tara. Cigana enakeun teh. Tara. Cigana enakeun ngaliwat. Enggak. Nya. Tara sok nyanaku. Oh nyanakna ti bumi. Nya. Padahal mah raoseun ngaliwat teh di dieu. Kan nyari ramah tuh. Daya rencangnya. Heeh. Iraha rencana bade nikah deui. Hah? Bukan. Ini rajin teh aslina biasana nanti biasana mah gitunya. Biasana mah ari puntennya model single parent mah gitunya. Jadi merenung di rumah, kumaha berpikir. Teteh mah cigana bebas gitu nya, cigana bebasnya. Naon di pikiran itu teh nya. Pameget seueur keneh nya. Anu soleh tinggal milarian teh nya. Heeh bener teh. Iya bener teh. Tuh sahabat. Jadi gimana ini teh? Teh di gimana teh? Tuh sahabat. Jadi di kalau bahasa Sunda nama kokoplak itu tehnya teh. Kotoprak. Kokoprak sahabat tuh. Jadi dibetot sama tali rapia, di sananya tuh ada bambu yang dijajarin seperti calung sahabat tuh. Di sana tuh. Jadi nanti jadi dikeprak nanti si burungnya itu pergi. Jadi di perjalanan talinya ini ada seperti ya bebegig kalau bahasa Sundana, bebegig. Jadi si manuk itu nyangkanya manusia itu yang terbang itu teh. Hari iya nanti si teteh teh sabaraha lami ngantosan di dia. Ieu nunggu pare atau sabaraha lami? Samingguan. Oh, tos saminggonan. Paling iya berapa hari deui tah? Kinten-kinten. Kira-kira we lah, kira-kira. Aya seminggu deui? Samingguan deui. Berarti teteh nunggu kalau dari kemarin sampai sekarang seminggu. Nanti kedepannya seminggu lagi berarti 2 minggu nunggu. Sendiri itu tiap hari teh? Sendiri. Oh gitu. Tapi teh di arah nyarira atau napi kumaha? Nya maksudnya di ala ku nyalira ku teteh. Ku nyalira. Kan biasanya ada di kampung mah aya anu teh, aya anu ngarit ngalajarami nya. Sok aya gitu. Gitu. Tapi teteh gaduh ieu. Gaduh nanti sapi. Oh sapi. Oh berarti beneran kedah teuing ku orang lain berarti kanggo teteh. Ya, dikeureuh we kitu nya bahasa Sunda mah kitu nya. Jadi sahabat kan si tetehnya punya bukan si tetehnya. Jadi orang tuanya punya sapi. Jadi tanah rumputnya juga bisa untuk pakan sapinya. Tapi kalau kebanyakan bisa dikasih orang lain teh ya. Sama tetangga atau dari orang lain gitu ya, dari kampung lain. Tapi kalau buat saya mah mendingan sendiri jadi tiap hari ada teh. Nya. Terus tetehnya cantik banget rajin, semangat terus walaupun dia statusnya pun tetehnya janda di kampung gitu tehnya, tidak kelihatannya ceria, semangatnya semangat bener teh. Oke deh teh, makasih waktunya teh, mudah-mudahan panennya melimpah. Manukna digebahan we ku si teteh kalabur. Ulah nanti ngadaharan terus pare teh nya da ieu mah kanggo ieu nanti kanggo urang gitu nya, kanggo jalmi gitu nya. Keun manuk mah milari deui ke akan sanes tuangeunana teh nya. Teteh rajin, semangat terus walaupun dia statusnya pun tetehnya janda di kampung gitu tehnya, tidak kelihatannya ceria, semangatnya semangat bener teh. Mudah-mudahan ya gitulah doa yang tadi aja teh ya, semangat terus tehnya walaupun statusnya gitulah teteh. Mudah-mudahan cepet dapat jodoh ya teh. Jodohnya mau yang deket yang jauh? Hah? Yang deket. Ya oke deh teh. Makasih teh ya waktunya. Assalamualaikum teteh.